Ćao, ja sam Ivana, a vi gledate 11. Klik Show. Na samom početku emisije želim da vas ohrabrim da nam pišete komentare jer do sada smo zaista sve čitali i uvažavali. Kao i do sada, emisiju počinjemo vijestima. 2018. je prilično izazovna godina za Facebook. Skandali sa privatnim podacima pokrenuli su lavinu nezadovoljstva, a posljednji financijski rezultati pokazali su da je rast Facebooka kao platforme usporen, što je dovelo do drastičnog pada cijene njegove dionice. Međutim, nisu investitori jedini kojima se ne sviđa Facebook kakav je danas. Čini se da i korisnici sve manje vremena provode na Facebooku. Prema podacima servisa za praćenje posjećenosti web stranica SimilarWeb, Facebook je dugo vremena na drugom mjestu, odmah poslije Googlea. Posjećenost posljednjih nekoliko mjeseci opada, da bi se u julu ove godine brojke gotovo poklopile sa YouTubeom koji je na trećem mjestu. Još malo novosti sa Facebooka. Ova platforma priprema aplikaciju za online dating. Još uvijek nije poznato da li će Facebook Dating biti aplikacija ili će biti sastavni dio Facebooka. Ono što je izvjesno je da je Facebook Dating dobio svoju beta verziju, koja se trenutno testira unutar Facebooka, odnosno testiraju je sami zaposleni, iako im je strogo zabranjeno da izlaze na sastanke s kolegama s posla. Još uvijek nije poznato kada će ovaj servis biti lansiran, ali činjenica je da se Facebook jako trudi da poveća bezbednost kako bi u potpunosti zaštitio lične podatke svojih korisnika, što bi moglo potrajati neko vrijeme. Samsung je zajedno sa novim mobilnim telefonom Galaxy Note 9 u New Yorku predstavio i Samsung Galaxy Watch sa dugotrajnom baterijom i naprednim funkcijama za praćenje zdravlja. Galaxy Watch pruža poboljšano zdravstveno iskustvo s novom funkcionalnosti za praćenje stresa, koja automatski prepoznaje visok nivo stresa i predlaže vježbe disanja. Dodatno, nova funkcionalnost omogućava praćenje ritma spavanja, uključujući i REM fazu, kako bi pomogla korisnicima da prilagode svoje navike spavanja. Sa kontrolom stresa i spavanja, Galaxy Watch također pomaže korisnicima u postizanju drugih zdravstvenih ciljeva, poput vježbanja. Galaxy Watch sadrži ukupno 39 vježbi, od čega 21 namijenjenu izvođenju u zatvorenom prostoru, omogućujući korisnicima da prilagode i promijene svoje navike. Budući korisnici Galaxy Watcha imat će mogućnost praćenja unosa dnevnih kalorija, a moći će i fotografisati svoje obroke i automatski učitati nutritivna svojstva u aplikaciji Samsung Health. Iduća vijest ima veze sa narkoticima, zatvorom, dark webom i Twitterom. Za one koji još uvijek nisu povezali, riječ je o Ross Albrightu, osnivaču Silk Roada, popularne tržnice narkotika na dark webu. Iako je u zatvoru, očigledno ima pristup internetu, pa tako možemo vidjeti njegove tweetove u kojima su slike i zapisi iz zatvorskog života. Nedavno je pokrenuta peticija kojom se traži predsjedničko pomilovanje, kojemu je za sada jedina nada da do kraja života izađe iz zatvora. Peticija je do sada skupila oko 60.000 potpisa. Na njoj se na ovog osuđenika gleda kao na nekog ko služi kaznu zbog internet stranice. Argumentuje se kako je suđenje bilo nepravedno i da je Silk Road poput eBaya, te da nije njegova krivica što su ljudi na njemu trgovali narkoticima. I nakon 11. epizode tvrdim da je RoboKit centar jedno sjajno mjesto, sa zanimljivim i korisnim radionicama. O jednoj takvoj pričat ćemo o nastavku. Riječ je o Python radionici koja vam može biti sjajna podloga za jedno od zanimanja budućnosti, kao što su na primjer Data Science. Ne znam za vas, ali meni zvuči kao prilika koja se ne propušta. Ja sam Nemanja Rakić, master astrofizičar, viši asistent na PMF-u i ovdje u RoboKitu ću da držim kurs uvod u Python. Python je jedan od najbrže razvijajućih programskih jezika i najrasprostranjenijih u svijetu. Koristi se u razvoju aplikacija za Internet of Things, u nauci i gaming industriji i tako dalje. Znači, zaista široki su spektar upotrebe programskog jezika Python. Znači, Python je razvijen početkom 90. godina i do danas je postao jedan od najpopularnijih programskih jezika kako za razvoj internet aplikacija, tako i u gaming industriji, pa i u nauci. Ovdje u RoboKitu ću da držim uvod u Python koji je namijenjen za polaznike od 10 do 14 godina u jednoj grupi i u drugoj grupi za polaznike od 14 do 18 godina. Pokrićemo sve ono što je potrebno da znaju da bi počeli da se bave Pythonom, to je programiranjem uopšte, i da bi mogli kasnije da prate neke naprednije kurseve programiranja kako u Pythonu, tako i drugim programskim jezicima. Kurs neće biti
tradicionalnog tipa gdje ću ja da držim predavanja, a oni će da zapisuju, nego će da bude jedan interaktivni kurs gdje će polaznici u prvih nekoliko časova da savladaju onaj osnovni dio onog što trebaju da znaju, a onda kasnije će kroz svoje projekte u zavisnosti od njihovog interesovanja da razvijaju i naprednije vještine. Zašto Python? Prvo, jer njegova sintaksa je dosta prosta, tako da je odličan jezik za one koji tek uče programiranje. A druga stvar, zato što kada naučite Python imate beskonačnu mogućnost da radite i stvarate, da li u data science-u koji je trenutno najperspektivnije zanimanje u svijetu, da li programiranje na internetu, da li rad u nauci ili bilo gdje drugo, sve ono što vam padne na pamet možete da riješite u programskom jeziku Python. Kroz ovaj kurs mi ćemo da naučimo osnove programiranja u Python, naučit ćemo osnovnu sintaksu koja nam je potrebna, naučit ćemo malo da radimo sa nekim najvažnijim modulima koje imate u programskom jeziku Python, a onaj drugi dio kursa ćemo ostaviti vama, polaznicima, to jeste da vi sami kreirate ono što želite da naučite i ono zašto želite da primjenjujete Python. Ja vam kažem, Python nije svemogući jezik, bitan je polaznik i njegova ideja i ono što on želi da stvara, a Python je samo pomoćni alat koji će to omogućiti, ali bitno je da ga poznate. Kurs Pythona u RoboKids centru će početi od početka septembra i to u 2 termina, ponedjeljkom i četvrtkom. Ponedjeljkom će da bude mlađa grupa od 10 do 14 godina, a četvrtkom starija grupa od 14 do 18. Sve informacije o kursu u uopšte RoboKids centru možete da nađete na web stranici robokids.xyz ili na njihovoj Facebook stranici. Nadam se da ste do sada stekli povjerenje u Karlove recenzije. I ako niste, ja vam garantujem da se on svaki put trudi biti objektivan. Čak i onda kada bismo mi željeli da to zvuči malo veselije. Šta vam je ovaj put pripremio, pogledajte u nastavku. Evo nas opet ovaj put kolega iz MS-a, poslali su nam direktno slušalce, svidjelo nam se šta smo pričali o tastaturi i mišu, pa ajde malo se pozabavimo slušalcima. Kažu oni ektra slušalce, pa ajde vidimo. Dođemo do onog bitnog. Uvijek zezao kada izu i pakovanje treba izvlačiti ove kablove. Slušalce, onako robusne. Mislim da je ovo njihova najskuplja varijanta slušalica. Koštaju u slobodnoj prodaji negdje oko 50-60 maraka i vidi se da su dobre, barem ono na prvu. Ovako. Dobro fino leže s obzirom na one što smo prije neke recenzirali, ove su prilično čvrste. Ono zanimljivo za ove slušalce je sljedeći. Kopčaju se preko USB-a. Htio sam ih probati danas kod kuće na telefonu, pa onda kao ono trebam za USB i nećeš moći tako, nego moraš direktno na računar. U čemu je fazon? Preko USB-a, znači kopčaju se i preko svog softvera, imaju podršku, najveća prednost, ali je podrška za 7.1 sistem. 7.1 sistem znači da ima puno bolji prostorni neki efekat koji je jako bitan kad se igraju neke igrice određene, zato što je jako bitno da znate da vam zvuk dolazi iz prednje strane, sa zadnje, sa kojih već strana okolo. Ali samim tim, znači nema ono standardno kopčanje za standardni jack. Ima posebnu kontrolu pojačavanja i smanjivanja, ima vibraciju, svijetli crveno kad je se ukopča. Mikrofon, pošto je ovako zanimljivo stavljen na ovu elastičnu ruku, kako već to zovemo. I ovako, meni se ovo sviđa ovaj sistem, zato što ga može ga čovjek sve podešavati, a opet ne smeta, dosta je onako. Meni dobro urađeno, nemam pojma. Ok, šta smo rekli za svjetljenje i ostalo? Mislim da nije baš onako napadno kao one neke slušalice što svijetli u 3000 boja. Da, crveno. Znači, skroz diskretno i fino. Bitno, znači, podrška za 7.1 zvuk. Zvuk koliko sam mogao testirati jako dobar, što se tiče sve se fino čuje, dosta je dobro decibelaža i sve ostalo. Mogu se fino pojačati, ugodni su, nisu nešto, mogu se dugo držati na ušima. Dobre slušalci, stvarno dobre. Još pogotovo kad znamo da im je cijena oko nekih 50-60 maraka u maloprodaji, mislim da je to ono vrh za ovo. Ja inače ishitam ovaj MS, ali ovo je stvarno dobro za te pare i više nego dobro. Ako smo vas u 9. epizodi uspjeli zainteresovati za Linux, ostanite sa nama jer ćemo vam u nastavku pokazati konkretne korake kako da instalirate Linux na sopstveni računar. Istu onu distribuciju koju će polaznici Python kursa koristiti. Ćao, ja sam Milan, danas ću vam pokazati kako se instalira Linux Mint kodnog naziva Tara, najnovija verzija u Linux Mint distribuciji. Vrši se u par jednostavnih koraka. Instalaciju vršimo sa USB-a,
Ako ne znate kako da napravite USB bootabilnim, jednostavno pomoću dve alatke, ako ste na Windowsu, postoji opcija skripta Rufus, pomoću koje možete da napravite bilo koji USB bootabilnim, a ako ste na Linuxu, ako hoćete da napravite bootabilni USB, koristite aplikaciju UnetBoot za korištenje vrlo jednostavno. Počinjemo sa instalacijom. Prvo ćemo da idemo na boot samog USB-a gdje ćemo dobiti opciju Start Linux Mint i potom kreće bootanje. Većina Linux distribucija dolazi na live verziju, odnosno live okruženje gdje vi možete prilikom instalacije da vidite kako će taj instalirani sistem da izgleda prije nego što ga i instalirate. Tako da ovo sad što vidimo je u stvari samo live okruženje koje će nakon restarta i vađenja USB-a iz računara da nestane. A vi možete jednostavno da prođete kroz programe, aplikacije, start menu da vidite šta aplikacija, odnosno šta ova distribucija nudi. Ovo generalno je Cinnamon okruženje koje je najpopularnije što se tiče Linux Mint distribucije i preporučuje se korisnicima, odnosno početnicima da ga koriste. Instalacija počinje tako što kliknemo na Install Linux Mint gdje dobijamo instalacioni menu. Kroz instalacioni menu jednostavno krećemo se odabir jezika, to nam je opcionalno. Valja pomenuti da distribucija nudi i prijevod na srpski, ćirilični, znači ako može slobodno da se izabere, možemo da nastavimo sa instalacijom. Kada smo odabrali jezik, dobit ćemo i odabir željene tastature, također koji možemo da prilagodimo po potrebama. Ovdje imamo jedan upit koji instalira dokumentaciju, odnosno softver trećih strana. Tu čekirate opciju i nastavite. Šta su ti softver trećih strana, trećih lica? To su Flash, MP3 i drugi kodeci, drugi mediji koji su zatvorenog tipa, a koji pri instalaciji ne dođu zato što se Linux Mint vodi filozofijom da je open, odnosno da je free software. Sad nas pita za vrstu instalacije, da li želimo da stavimo Linux Mint instalaciju na disk, da li želimo da šifrujemo tu instalaciju, da je stavimo pod enkripciju, da li želimo da koristimo sa novom instalacijom pored neke druge instalacije. Ako vršite dual boot instalaciju, odnosno pored Windowsa, onda će vas pitati da li želite da instalirate taj Linux pored već postojećeg sistema. Kada doberete željenu opciju, idemo samo na instaliraj sad. To će da potraje neko vrijeme, a dok to uradimo, vidimo se kad instalacija završi. U stvari imamo još opciju da podesimo lokaciju. Odabrat ćemo ovom prilikom Banja Luka. Ko ste vi, odnosno da damo ime računara, ovom prilikom stavit ćemo klik, naziv računara će biti klik i neka jednostavna lozinka. U ovom prozoru bitno isto je da stavite automatsko prijavljivanje ako koristite računar samo vi, a ako dijelite sa nekim možete da napravite i još jednog korisnika i da dodijelite još jednu šifru. Tako da čekirate zahtjeva i lozinku prilikom prijavljivanja. Najpoželjnije da bude automatsko prijavljivanje. Kliknemo i nastav. Sad će ovo da potraje pa se vidimo za koji sad. Po kraju instalacije dobijemo i pop-up poruku u kojoj piše instalacija je završena, da možemo nastaviti sa testiranjem ili da ponovo pokrenemo sistem. Ići ćemo na ponovo pokrenje sistema, odnosno na restart. Po ponovnom bootovanju dobit ćemo startup program, odnosno jedan pozdravni prozorčić u kojem će nam biti prikazano obavještenje. Pozdravni prozor u kojem imamo opis o Linux Mintu. Čekirat ćemo da ovo nećemo da nam se pali prilikom pokretanja i paljenja sistema. Linux Mint distribucija namijenjena, kao već rečeno, za početnike i ona već dođe sa preinstaliranim aplikacijama. Nekim osnovnim, kao što su nekima poznati. Za internet tu je Firefox kao glavni web browser, Thunderbird Mail kao glavni email klijent, Transmission za
torrente i Xchat za IRC i online chat. Imamo i kancelarijski paket, odnosno LibreOffice, mjesto što bi bio pandan Microsoftom Office. Što se tiče zvuka, tu je Rhythmbox za muziku i multimedijalni MVP player. Instalacija aplikacija na Linux Mintu vrši se vrlo jednostavno pomoću programa, odnosno upravnika programa, odnosno app menadžera. Nešto slično kao na telefonu što imate Google Play. Tu vam se nalazi jedna baza programa gdje vi možete jednostavno kucanjem ime programa da unesete, da vam se pojavi i da odaberete željeni program i da izvršite instalaciju željene aplikacije. Što se tiče control panela, tako reći, ili što je bio pandan tome, Linux Mint imate settings, odnosno postavke, gdje vam se nalazi spisak stvari, spisak aplikacija pomoć kojeg upravljate vaš hardware, vaš Bluetooth i vaš hard disk i vaš desktop, odnosno ekran i sve ostalo vezano za vašu mašinu. Do sljedećeg puta, ćao! Prošli put smo počeli priču o bazama podataka. Ako mene pitate, ovo je jedna jako bitna tema. Generalno svi danas barataju podacima, a količina podataka koje se generiše raste iz dana u dan. Sve firme preduzeća barataju podacima i na kraju svode ih na ili prosto izvještavanje, a vrlo često na donošenje bitnih biznis odluka. I onda iz toga su se gradile sve kompleksnije i kompleksnije strukture, sve do današnjih modernih visokoskalabilnih sistema kao što postoji u Facebooku, Googleu i drugim kompanijama koje obrađuju podatke svake sekunde reda čak i nekoliko stotina gigabajta, čak i terabajta. Geneza u početku nije bila tako laka jer ljudi su trebali da nauče različite vrste standarda koji su postojali u tom polju. Ali isto napretkom civilizacije, u jednom smislu, ljudi su na svjetskom nivou krenuli da uvede standardizaciju. Stoga imamo današnji SQL, odnosno Structured Query Language, koji u principu omogućava jednostavan pristup i manipulaciju podacima. Nastavkom interneta i sve većom upotrebom različitih mogućnosti i opcija koje ti podaci nude i njihovom analitikom, došlo se do toga da jednostavno taj relacioni model ne može da podnesi veliku količinu podataka. I stoga prije otprilike 10-ak godina imamo kreiranje NoSQL pokreta gdje u principu su odlučili da baze podataka budu jednostavnije što se tiče modela, a kompleksnije što se tiče smještanja. Odnosno da se jedni podaci ne smještaju samo na jednom serveru, jednom računaru, već da se distribuiraju na više računara u vidu podjele i replikacije. I onda je to dovelo do toga da ti sistemi za upravljanje bazama podataka, odnosno ti softverski moduli koje današnji programeri koriste, na neki način su evoluirali i omogućili da se upotrebljava ta masovna paralelizabilnost, odnosno da se podaci distribuiraju na veći broj računara gdje onda se na njima vrši obrada, gdje se onda na osnovu te velike količine podataka mogu očitavati različiti zapisi i vršiti brža analitika. U širem smislu, pored toga imamo i grafovske baze podataka koje imaju specifičnu oblast primjene, analitičke baze u vidu smještanja podataka u hiperkocke kao što su OLAP sistemi i specijalne vrste MDX upita i finalno imamo baze podataka koje su bazirane na obradi teksta ili popularno nazvani search engines. To je recimo Google, Bing i ostali pretraživači imaju svoja custom rješenja koje u principu rješavaju ove probleme. Ono što je karakteristično za sve te vrste baza podataka jeste pojam indeksa. Možda možemo indeks jako jednostavno objasniti ako uzmemo na primjer knjigu. Svaka knjiga ima stranice i na svakoj stranici se nalazi određeni tekst. Stranica ide jedna za drugom i to u principu može da bude neki indeks. Koji je fizički? Fizički ili primarni indeks je u principu indeks
koji definiše podatke tačno onako kako su oni fizički poredani. I u principu njegova pretraga je najbrža. A onda postoje neki sekundarni indeksi kao na primjer indeks pojmova ili sadržaj koji nad tim indeksom definišu gdje se nalazi određeni pojam, odnosno određeno poglavlje i tako dalje. I bukvalno na taj način su današnje moderne baze podataka i strukturirane. Odnosno imamo mogućnost da indeksiramo određene podatke i da s toga vršimo i bolju pretragu. Možda je jednostavno objašnjenje indeksa u principu da postoji određen red. Ako postoji red, znači podaci su poredani po određenom kriterijumu. I ako imamo taj red koji je uveden, onda vršimo lakšu pretragu. Lakše se snaći u nečemu što je uređeno nego u nečemu što nije uređeno. Gameri, znate li šta počinje 21. avgusta? Gamescom, tako je. Kao i dosad, Godan je pripremio detaljnu najavu. QuakeCon 2018 dio. Na prošlosedmičnom QuakeCon 2018 eventu Bethesda je isporučila obećano. Premijerno je prikazana spektakularna gameplay demonstracija igre Doom Eternal, čiju smo najavu vidjeli tokom ovogodišnjeg E3 sajma. Naravno, ista je ostavila bez daha, a id Software je još jednom dokazao da nije jedna od razvojnih timova koji voli reciklirati svoje izdanje, pa nas tako s Doom Eternalom očekuje znatno unaprijeđen gameplay sa hrpom noviteta, od kojih svakako izdvajamo uvođenje invazivnog multiplayera u klasičnu single-player igru. Doom Eternal je najavljen za PS4, Xbox One, PC i pomalo iznenađujuće Nintendo Switch. Druga velika vijest koja nas je dočekala tokom ovogodišnjeg QuakeCona tiče se igre Quake Champions, koja je nakon dužeg boravka u Early Access fazi konačno izašla, a što je još bolje, postala je trajno besplatna. Sve što trebate napraviti kako biste zaigrali ovo stvorenje jeste spojiti se na Steam i preuzeti ga potpuno besplatno. Nije izostala ni nova, adrenalinom nabijena gameplay demonstracija post-apokaliptičnog open world shootera Rage 2, koji idućeg proljeća stiže na PS4, Xbox One i PC, a Bethesda nije otpisala mogućnost njegovog naknadnog dolaska i na Nintendo Switch. Također, na posebnom panelu još jednom je prikazan i Fallout 76 s novim informacijama vezanim za sam gameplay, ali i potvrdu zatvorene bete koja će se održati tokom oktobra, mjesec dana prije službenog izlaska igre. No više o samoj igri očekuje nas već iduće sedmice na nadolazećem Gamescom 2018 sajmu. Gamescom 2018 dio. Pred ljubiteljima videoigara je još jedan veliki gaming događaj. Gamescom 2018, najveći svjetski sajam videoigara koji se u Kelnu održava u periodu od 21. do 24. avgusta. Svoje učešće na sajmu potvrdili su brojni developeri i izdavači. Međutim, mi ćemo se ovaj put fokusirati na najznačajnije igre koje bismo trebali vidjeti tokom sajma. Samo za vas izdvojili smo one najzanimljivije. Ljubitelje fudbala, sad već tradicionalno, na Gamescom 2018 očekuje nova FIFA. FIFA 19, čiji je izlazak predviđen za drugu polovinu septembra, svakako će biti jedna od najpopularnijih i najigranijih igara sajma, a očekuje se da konačno vidimo i zaigramo demo verziju na svim platformama. Jedan od najatraktivnijih izlagača sajma svakako će biti Capcom, koji na Gamescom 2018 stiže sa igrivim verzijama dva dugo očekivana naslova, Devil May Cry 5 i Resident Evil 2. Devil May Cry 5 demo već je spreman i bit će po prvi put dostupan igračima upravo u Kelnu. S druge strane, demo Resident Evil 2 remake-a, kojeg u prodaju očekujemo 25. januara 2019. godine, trebao bi posjetiocima omogućiti da zaigraju nešto prošireniju verziju već viđene demonstracije sa E3 sajma, te da se konkretnije upoznaju sa izmjenama koje je Capcom napravio u odnosu na originalnu igricu s PlayStation 1. Square Enix će na Gamescomu biti prisutan s nekoliko naslova koje izlaze već ove godine, a tu prije svega mislimo na Shadow of the Tomb Raider, Life is Strange 2 i Just Cause 4, koji nažalost neće biti igriv. A potvrđena je i nova demonstracija Square Enixovog i Disneyevog crossovera Kingdom Hearts 3, koji izlazi početkom iduće godine. Na Ubisoftovom štandu sve će se svakako vrtiti oko Assassin's Creed Odyssey-a, koji u prodaju stiže već 5. oktobra. Međutim, u igrivom obliku trebali bismo vidjeti i The Division 2 i Skull and Bones, a možda i još neko iznenađenje.
Nintendo će sve svoje karte na Gamescomu baciti na predstavljanje novih Pokémon igara, Pokémon Let's Go Pikachu i Pokémon Let's Go Eevee, a očekuje nas i demonstracija nove Super Mario Party igre. S druge strane, Microsoft na Gamescom 2018 stiže sa preko 20 naslova, među kojima će se sasvim izvjesno naći Forza Horizon 4, Crackdown 3, Ori and the Will of the Wisps i third-party naslov Metro Exodus, a moguće je da ćemo vidjeti i novu demonstraciju igre Gears 5. Sony je ovih dana prilično tajnovit, što znači da bi, baš kao i prošle godine, sve svoje adute mogao ostaviti za neki od predstojećih PSX događaja. Za utjehu, posjetioci će vjerovatno moći isprobati dvije nadolazeće PS4 ekskluzive. Spider-mana, koji izlazi već 7. septembra, te postapokaliptičnu bajkersko-zombi akciju Days Gone, čiji nas izlazak očekuje tokom februara iduće godine. Za kraj, vrijedi spomenuti da je CD Projekt Red potvrdio svoj dolazak u Kelm. Šuška se da bi demo alfa verzija igre Cyberpunk 2077, koji je na E3 sajmu bio prikazan iza zatvorenih vrata, mogao biti dostupan na neki način, ili putem službenog trailera, ili pak kao igriva verzija za posjetioce. Došli smo do samog kraja današnjeg druženja. Ako vam se svidjela ova epizoda, ostavite like, a i ako nije, pišite nam komentare. A do idućeg petka vidimo se.